Veliki pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite iz ovog početnog kadra, danas ću za one, naravno koji ne znaju, da pokažem čisto da ljudi vide koja je to razlika u visini između Fararovog i LR-ovog nastavka. Sve druge dimenzije su za Farar i LR iste. Znači, širina, dužina, razlikuje se samo u visini. Tako da podnjača, zbeg, krov, matična rešetka, sve odgovaraju, znači sve što odgovara LR-u, odgovara i Fararu i obrnuto. Ali evo za ove koji ne znaju, znači, čisto da vide vizualno, ali ja ću da priđem sa ove strane. Evo možda vidite visina Fararovog nastavka je 170 mm. Samo trenutak, evo vidite, 170 mm. Dok je visina standardnog LR-a 224 mm. Sve drugo je apsolutno isto. Znači visina je 170 i 224. Sve drugo je u potpunosti isto. Tako da ljudi koji imaju LR vrlo lako mogu da pređu na Farar, ili koji ima Farar može da pređe na LR. Ali postoji još jedna kombinacija, koju ću ja najverovatnije da primenim na mom čelnjaku. To je kombinacija ova dva nastavka. Znači plodište da bude LR-ova, a pokretna medišna kapa da bude na ovom Fararu. I onda manipulacijom, u zavisnosti od pašnog perioda, da će da ide gore, ili će da Fararov nastavak ide ispod LR-a, potom pričat ćemo o tome. Tako da, evo, ja se nadam da sad vi koji niste znali, niste videli uživo jedan i drugi kako to izgleda, evo sad možda vidite koja je to razlika. Znači razlika je, evo, u nekih 7 cm. 7,5 cm. Evo, dragi prijatelji, nije na odmet da kada već pričamo o tim razlikama u Fararu i, u stvari, toj razlici u visini Farara i LR-ovog nastavka, da pogledamo koja je razlika u njihovim ramovima. Kao što vidite, očigledna je razlika prvo u visini rama, što je logično, ali ima razlika i u visini satonoša. Kod Fararovog rama to je 15 mm, dok LR ram visina satonoša je 20 mm. Sada ću da stavim ovako jedan preko drugog, čisto da vidite vizualno. Kao što vidite, LR-ov ram je za trećinu viši od Fararovog. To u praksi znači da pčele mnogo brže napune Fararov ram i mnogo brže ga poklope, i tako da je Farar u principu mnogo bolji za rad u nekim, kažem tako, bespašnim uslovima, kao što recimo, što su zadnjih 10 godina paše su slabe kod nas. Bila je jedna tamo kad beše 2014. i to je bilo to. Ovo sve drugo je nešto osrednje i tako. Tako da eto, nadam se da sam mnogima pomogao koji razmišljaju šta da rade i kako da rade. Ja ću lično da probam kombinaciju, u početku kombinaciju LR-a i Farara, zato što je ipak za samostalni rad za Farar potrebno je neko preznanje, i dok ne steknem neko iskustvo, ja ću ipak da radim ovu kombinaciju, znači plodište bude LR-ovo, a ta pokretna medna kapa, takozvana, bit će Fararova. Šta to tačno znači? To ću da vam pokažem praktično na pčelinjaku, kako to funkcioniše i kako se to radi. Toliko od mene u ovom videu. Pre nego što završim video, samo bih htio da se zahvalim što pratite moj kanal, što gledate moje videe i što komentarišete moje videe. Do nekog narednog videa, sve najbolje vam želim i med nama.